Šta znamo o koronavirusu? Faktički skoro pa ništa, osim onih informacija koje dobijamo u medijima. A opet postavlja se pitanje u kojoj meri možemo da verujemo samim medijima. Koronavirus je danas, osim u Kini, prisutan i u Singapuru, Tajvanu, Vijetnamu, Maleziji. Dakle, možemo reći u velikom delu jugoistočne Azije. Strahovanja od mogućnosti da se raširi ovaj virus na masovnom nivou su se najpre podigla sada u vreme kineske nove godine. U smislu da bi sad dolazilo do masovnih okupljanja ljudi u Kini, te bi se na jednom mestu od par zaraženih ljudi stvorila velika masa domaćina virusa korona. Sad tu se postavlja, odnosno otvara se dosta kontroverznih pitanja oko ovog virusa koje su određeni listovi i mediji otvorili. Ja se zalažem za to, dakle, da medije pratimo, ali svakako moramo imati određenu kritičku distancu. Britanski list Daily Mail je u jednom svom članku govorio o laboratoriju u Wuhanu, iz koje je krenula faktički čitava ova priča o koronavirusu. Ova laboratorija je dobila dozvolu za rad 2017. godine. U ovoj laboratoriji se vrše istraživanja na danas najpoznatijim i najopasnijim virusima, kao što su Ebola, SARS, pa i korona. Pri tom moramo da znamo da ova laboratorija u Wuhanu spada među visoko bezbednosne laboratorije, kojih u svijetu ima 54. Američki stručnjaci su još tada 2017. kada je ova laboratorija dobila dozvolu za rad, rekli kako je vrlo verovatno, odnosno postoji određena verovatnoća da virusi sa kojima rade u ovoj laboratoriji mogu da izađu van laboratorije i faktički mogu da inficiraju stanovništvo. Sad, to nije nemoguć scenarij, pošto setimo se samo da je virus SARS 2004. godine upravo tako, da kažemo, izašao u svet, tako što je, kako su mediji prenijeli, pobegao iz laboratorije. To je bila jedna laboratorija u Pekingu, čini mi se. Interesantno je to što je prema zvaničnim podacima prvi slučaj infekcije koronavirusom bio samo 20 milja od laboratorije u Wuhanu. Dakle, 20 milja za jednu Kinu je faktički ništa, tako da već u velikoj meri potvrđuje ovu tezu da je taj ovaj virus zaista izašao iz ove laboratorije. Interesantno je također što gotovo većina danas prisutnih najopakijih virusa, kao što su, dakle, SARS, AIDS, SIDA, Ebola i evo sada ova korona, da kažemo, kao ljudski virus, ne kao životinjski, su faktički sve virusi životinja. I sve su ovo virusi faktički koji su postojali u životinjama i prenosili su se na ljude. Kada, na primjer, pogledamo patente za virus korone iz tamo negdje 80. godina, 90. godina, tada vidimo da su to patenti vakcina protiv korone za životinje. I to pre svega za domaće životinje, od pasa pa do svinja, krava i tako dalje. Veoma je retka pojava bila tokom istorije virusa, otkad poznajemo rad sa virusima, dakle, retka je pojava bila da se virusi životinja prenose na ljude. A još ređa pojava je bila da se taj virus životinja prenosi kasnije sa čoveka na čoveka. To je, kao što vidimo danas, itekako prisutna sa ovim
najopakijim virusima koje smo naveli. Sida je bila među prvim virusima tog tipa, dakle virusa životinja, koja se prenosila na ljude, kasnije sa čovjeka na čovjeka. Sad, ono što je interesantno i za sidu, i za SARS, i za ebolu, dakle, i sada za koronu, dakle, sve su to virusi, prvo životinski virusi, drugo, sve su to virusi koji su manje ili više dokazano pobjegli iz laboratorija. Dakle, naučnici su radili sa tim virusima i tek su se onda raširili na ljude. Dakle, pre rada u laboratorijima sa ovim virusima, dakle, bilo je primjera da su se ljudi inficirali životinjskim virusom, ali samo kao pojedinci. Dakle, inficira se virusom i ne prenosi na druge ljude. Sada imamo da se taj virus, dakle, prenosi na ljude kao da faktički samom virusu odgovara domaćin u vidu čovjeka. Interesantno je ovako, prateći podatke sa interneta, pošto stvarno nema baš mnogo naučnih članaka na temu koronavirusa. Između ostalog, interesantno je da je prema istraživanju fondacije Billa i Melinde Gates, oslobođenje jednog ovakvog virusa poput korone bi u prvom talasu moglo da odnese i do 65 miliona života. Ova fondacija je inače već i pokrenula i uložila novac u projekte koji se bave razvojem vakcina protiv virusa korone koji se upravo širi na Dalekom istoku. Dakle, interesantno je da su upravo ova fondacija angažovala, koja je već dugo vremena poznata po angažovanju baš po pitanju vakcinacije stanovništva. Sad, kao mogućnost širenja ovog virusa vidi se u tom međunarodnom putovanju, kretanju stanovništva sa Dalekog istoka, dakle iz država poput Kine, Vijetnama, Singapura i tako dalje, u druge delove svijeta. Te pošto se procenjuje da inkubacija ovog virusa, odnosno njegove razvijanje u telu domaćina, do prvih simptoma iznosi dakle oko 14 dana, odnosno navodi se podatak između 10 i 14 dana. Dakle, da se taj virus razvije do prvih simptoma, a u tom periodu 14 dana sam domaćin virusa može da prenosi virus na druge ljude. I to je dakle najopasniji period faktički, zato što u tih 14 dana niti sam domaćin zna da je inficiran virusom korone, niti drugi ljudi znaju da je on inficiran. I faktički tako veoma lako može da dođe do masovne infekcije. Sad ovako što sam iz izjava stručnjaka mogao da razumijem, dakle, da se ne zna tačno na koji se način prenosi koronavirus. Najverovatnije je da se prenosi kroz disajne puteve, dakle, prilikom samog boravka sa nekim ko je zaražen koronavirusom, bez ikakvog drugog kontakta, dakle, ne moramo imati fizički kontakt, samo da boravimo u istoj prostoriji, već faktički možemo biti zaraženi na taj način. Opet izašle su i određene tvrdnje da se, dakle, ovaj virus može i lepiti za bilo kakvu materiju. Najpre bi, dakle, po tom pitanju bila opasna hrana, jer dakle, postoji velika mogućnost da se kroz hranu životinjskog tipa, odnosno životinjskog porekla, pre svega prenosi ovaj virus. Sad, to su opet pitanja, kažem, problematično je što konkretnih naučnih članaka nema baš puno na ovu temu. Ima članaka, dakle, na temu vakcina za životinje, dakle, po tom pitanju stvarno ima puno, ali što se tiče sad ovog novog talasa, ovog virusa, nema stvarno naučnih radova, ja barem nisam našao. Sad, kao
alternativu, jer već ponuđena je alternativa širenju koronavirusa, vrh nauke vidi u okupljanju biznis elite koja bi uložila sredstva u određene mehanizme odbrane od ovog virusa. Najpoznatiji metod i mehanizam koji se primjenjuje danas jeste vakcinacija. Ljudi koji su se angažovali među prvima po ovom pitanju tvrde kako je ovaj problem potencijalne masovne zaraženosti stanovništva moguće rešiti samo saradnjom visokog biznisa, odnosno korporativnog sistema i nacionalnih vlada. Dakle, da države i korporacije sarađuju i da razvijaju vakcine. Dakle, korporacije će pretpostavljeno služiti razvijanju samih vakcina te plasiranju na tržište, a nacionalne vlade će služiti kao tržište za iste te vakcine. Atmosfera koja se pak stvara na taj način jeste dakle kao da se ne vidi drugačiji izlaz iz ove situacije osim međunarodnom, međudržavnom saradnjom i biznis elitnom saradnjom. Dakle, jer ovo nije virus u tom nekom tradicionalnom smislu koji dobijamo iz nemara, nehigijene, koji su istorijski tradicionalno bili izvori oboljevanja, već je ovo virus koji je oslobođen iz laboratorije, te od nje faktički nemoguće odbraniti se, osim ukoliko se ne predamo u ruke ovim međunarodnim institucijama koje su već faktički stvorene, a koje će se starati o našem zdravlju. Sad ovako po netu što sam mogao da vidim, dosta je ljudi pokrenulo pitanje da li je ovo samo jedna nova manipulacija koja je na delu. To uopšte nije isključivo, naravno, i vrlo je i moguće da će sada krenuti sa, na primjer, pošto je krenulo sa tom medijskom hajkom, te vesti svaki dan izveštavaju o ovom problemu, vrlo je moguće da će sad krenuti sa snimanjem nekih filmova i serija koje govore o pandemiji virusa i tako dalje. I sad, upravo danas dok sam se setio, kako sam došao faktički do ovog zaključka da će se krenuti sa tom filmskom manipulacijom, pronašao sam to da je Netflix početkom ove godine, dakle sad baš početkom januara, izbacio i seriju pod nazivom Pandemija. Pandemic. I ono na što mene to konkretno podsjeća, to jeste ono što se dešavalo 90. godina, kada su, na primjer, masovno snimani filmovi sa tematikom, znamo, otmice aviona, terorista, jel? I to je krenulo tamo faktički sa filmom Umri muški 2, čini mi se, pa Sonic Impact i tako dalje. Dakle, može se naći masa filmova sa tom tematikom baš tamo iz 90. godina. A kao kruna svega toga, te se dogodio 11. septembar, te su ljudi faktički i poverovali uz pomoć medija i filmske industrije da je moguće da teroristi otmu avion i naprave veliku materijalnu, na neki način i duhovnu štetu po veliki broj stanovnika. I sad isto je tako vrlo moguće da će pored ove serije koja sigurno nije snimljena sada neposredno pred Novu godinu, dakle već je snimana dosta dugo, dakle nije isključeno da je pripremana sa specijalnim zadatkom vezanim uz manipulaciju koja se događa sa koronavirusom.
Sad, kako će se stvari dalje odvijati, to ćemo vidjeti. Ali je veoma bitno da, dakle, poznajemo istoriju ovakvih fenomena, jer nisu ovo novi fenomeni. Dakle, ako posmatramo, na primjer, istoriju virusa SIDE, što je možda bila interesantna tematika u jednom od narednih snimaka, dakle, vidjet ćemo da je veoma slična. Ili, na primjer, epidemiji SARS-a koja je izbila, dakle, 2004. Opet vidimo jako slično, kao da se stvari na veoma sličan način događaju. Dakle, virus koji tobože beži iz laboratorije, naučnici se okupljaju, nalaze vakcinu protiv toga i sad uvodi se obavezna vakcinacija za masovno stanovništvo i tobože tako se rešavaju ovakvi problemi. Sad, koji je cilj? Ukoliko stvarno postoji neka manipulacija iza svega ovoga, mi ne možemo stvarno sad ovako znati šta oni žele da postignu sa tim. Ono što mi možemo jeste, dakle, da posmatramo istoriju ovakvih i sličnih fenomena i da na osnovu toga procjenjujemo šta nas čeka u buduće. Toliko.